yan. Warga ini maksud day ngabang sa oso. La ilaha illallah insya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahil aliyyul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. وأتوب إليه إلى جميع الحلق حلقه. اللهم إنا مبرئ مما يقتلي الكفر بالإيمان أو الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. البركة المكة مدينة منورته أبوه عبد الله والكعبة بيت الله. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل النور يا أنزل الرحمة وأنزل النور يا أنزل النعمة وأنزل النور يا أنزل البركة وأنزل النور في ظلمات كما أشرمت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل النور في جنات النعيم والشفاعة لك جعلنا الله كعبة بيت الحرام دائمه يا أحد الإسلام وصفاءة الإسلام ودولة صاحب الإيمان وبركة في دليل القرآن ومعرفة الشهود كلام الرحمن لكون السلامة كن ذات لفيكن صفات لبلكن قدرات الله نور إنسان صحيا الله نبي محمد صديق. اللهم أجده رحمة وأمانة وصفاءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضر بأن الله يؤتي كل سائل سؤالنا ولا وطريقتنا وحقيقتنا وعجاب ذنبنا وبسنتنا وولد زازم بيحد وفؤاد المنتحى وفؤاد الأزكية حاجة أمانة لك والوجود محمد سلامة ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم من استمعنا خاهم بسبب حسين لله الفاتحة إلى حضرة النبي.
وعلى النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته. Haja Muhammad Sayyidina Abi Bakar وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين والقربين وحسن وحسين وفاطمة وميمونة وعائشة والرمضان الله ببركته. يرجوكنا إن شاء الله تعالى سلامة لك وبني آدم وأمين هوى وإلى أهل بيت نفسي ونفسنا مع السلامة سعادة الدنيا وملوك الآخرة الأخرى. سيد الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة وبركة سورة الفاتحة وسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركة صفاعة القرآن من تلاوة القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لرؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ويسلموا تسليما. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
Wallahu rabbuna wa rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Birahmatika ya rabbal alamin. Sambil hati gue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluhu arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifaha wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqu wa aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah tanuhu qailan ya waila usima minni wa qala alaihi salatu wassalamu raka'atan minal mutajawiji afdalu min sab'ina raka'atan minal ajab. Wa qala tajawaju wa la tuttaliqu fa inna Allaha la yuhibbu jawaqina wa la jawaqat. Wa qala tajawaju fa innahunna yatina birmar. Sadaqallahul azim. Jadi insyaallah. Ano yan? Namungilot ba ni kakain na ito? Sumanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sangliton namu in Allah subhanahu wa ta'ala. Karena si pagsanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala ulu-uluin sarap si Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Jadi insyaallah bihayaun ikaw mulai na tanggung jawab. Ha? Betul na dito si Allah subhanahu wa ta'ala sumanglit. Iyap kita hati niya aw na asawa pikilan kita sa pikilan tawa. Ha? Bang aw pikilan ta simbihat niya sin syubul pakita niya sambat si malayong kung pamatang unta naman kita kasawa na. Sabab tiap mag-asawa na magtanggung jawab na kita kaniya. Tanggung jawab. Diyan harus magtanggung jawab biha ini. Inhal magtanggung jawab patamunuin asawamu bihanmu sin amun keinginan niya patamun bihan misalnya magkaon biasa sarap kita ha. Kakaon Iwan, bihan mo mang aun lawisin mausaha mo sampay mga barang-barang kamas yung sibasa mo. Kamu ning kami ang labyak na ini mga langgos. Ayan. Jarin hal si magtanggung jawab. Bang kita karana numaog daing habay magtanggung jawab kaniya. Subay kita magpamati. Ha? Ha? Subay magpamati. Ayaw sa matsimbataan maglos kuman sadya. Damikyan isabin asawa mo, bihayat tuhiluan mo sa ingka mo, anjari na kamo maghulog-hulog. Maghulog-hulog. In usog, ama na hawabai. In babai, ama na hausog. Ha? Na, manjari na kamo maghulog-hulogin, magtiyak. Najari, mag-usaha ka magtuyo. Jari bang kau makausaha? Biya damikyan nagkaradya ka lang kama konflik, nakatayma ko singkain na mahinat manghangi mo pilak. Hiruhal mo magtupa sa wala.
Sabab, yung babae, laong sinhot ba ni kakaina. Pag-asawa ka mo, ang mga babae, marayaw, ha babae, pilihan sa bagay tabong. Marayaw babae. Ha? Na. Sa bagay tabong. Nadari in tabong yan to, unuumin usaha, talong pamanahot, maaslag. Ikat to pa wala. Ikat. Sabi siya, pananawan, tabong. Bukod hadya sabing kato, itabong tamad to pa babae. Usahat naman kasi. Balikat karama yan. Malami. Nadari insya Allah. Hey, jawaban niya isa ba? Jawaban niya. Sabi hayaon kamatauran way natanggung jawab. Nakapila na ako ini nakaning kabiyak kan. Nakapila na ako nakaning kabiyak kay mabata pa rin kanila mga inusog mga nakatuno nag-asawa ibabe mga nakatuno nakaupat na nagbana. Way tanggung jawab. Para na uno tanggung jawab. Yan tuin usog ha ina niya yari babay ha ina niya. Ang magtay ma nakadji yan to ina den usahay babay yari ina niya. Nari magpugda ni biya to ha. Kung biya ti magkasama. Mga sano pa na niya. Di betul, di betul. Jari. Di betul. Inasawa mo. Di mo na yan jari yang la ha ina ama niya. Ha? Sabi ikaw nagtantang yung aramik yan ini kang sampung bihayat to. Di na ka majari hiyang la niya ha ina. Sa kamu na mag-iso ni kawan mo. Pagkat lang si najari kaya ini. Aun isab alasan niya. Imba may pagtatauan biha ini. Di taon mo ha. Sa pantun timaw kausing ka ina mahinaat hangin upilak. Sampai ding adlaw ini pakunsum pakuni sa sampai otoran di karagdagan daw kaganapan. Amo yan to imba maipilihan. Babae marayaw. Babae marayaw. Marayaw si kamaasan ibabakal haabo tumukuway kamo. Yan to. Timba. Say dapat to. Dari isa. Imba may isang pananawan. Kapilat tiyaw mo insin matusim mahinaat. Pagtaas-taas sumayan Yatoy mago. pagkato pasentil puwin pag-uwi na. Abis berang-berang. Naway na kita, kabungkan di ka mag-usaha. Walang siya kamasya kung tinmanok. Abis berang-berang. Uy. Matilong sing kamaasan in baba Japan-Japara. Japan-Japara yung babay yato. Ito. Japan, pa siya mag-usip. Madami sa kita tiyaw tanas. Nasa iba ba yung hayat? Bayo ka nila mang di siya kahalina lang siya kaganapan. Hayat ko na iba. Babae pilihan lang. Haut ka ni ka na. Najari! Insyaallah. Binasawa mo, rin mo pasaran, tanggog jawabon mo siya, iban imbabai, di manjari pag binasahon, di manjari pa. Samsud pa na kain na, wala tot taliko, painallaha la yuhibbu jawakin na wala jawakat, di manjari pag binasahon ni babae, di manjari pagbukit. Ha? Sabab, san aung kuwan, salidi kung tamarayaw. Ayaw amon tiyo-tiyo-pis sara amon mga tuwin na kay nahangko na yung kakauso. Ito magjadi. Ha? Ito magjadi. Sa ayaw, hati niya, suway kita masabalik. Sununod yung sabi, yung babae, mahaitin siya mo, labi rin 50. Ako lang bujak kalis nila. Ako na bujak kalis. Dari yung babae, ayaw kita sa masalasan ka. Sari mang mga sambat sikwan mang mga ista ng mukha na rin nakatiyo-tiyo. Ayaw pagkari mangi nabisan na marayaw mangi na. Namang kita rin magkasandal, lalo ba punta si suntok, pabinuhon tayo mga mata. Uga sa bang biyato. Ambok busan ba yun? Ambok busa. Man ka nalusin ko niya, tuhot manika rin man dyan pagbinasaw. Kapag manis at mami lumata. Ayaw. Sabay tahati niya sandalan siya, kita yung tang-job sa niya. Ayaw tabi na sahon siya. Kaya ito kung sa hidupan maraw. Iban! Dahon mag-ibadat. Grabe mga marorili, mag-ibadat siya na. Sab, laong kubihayan. Again, ko usi kong ibadah ba, wanak sin, wat ya, bet, tako ba. Lumay sa Allah. Nauni mana niya? Ha? Imaanan niya rin ito, mag-ibadah. Ha? Magdila na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si mapakita. Usikum ibadallah. Wa nafsin wa iyayabet taqwallah. Jawab mo, pula mo insyaAllah. Dahil mo. Supaya mahinang in bawa'i syaliha.
mang siya makaanak sali habang makaanak usog sali. Ha? Bantu mo dyan. Ayaw ko dyan mag-enjoy, sabi niya ini pangakal. Ayaw dyan mag-enjoy, magkabaksi, magpipasintil po na. Yang, magpipasintil. Aulo niya nag-opir ba diyo imago? Ayan, ito, nauus. Anan? Ayan, tumayan. Pasintil opir. Daw siyot ba ni ka, ayaw ka mo manginam kinam simpanginam kinaman ba kayo? Ang punsay. Law isang sin, Juan, ayaw ka manginam kinam simpanginam kinaman ba kayo? Ako punsay. Jari, hakan na tulong sinut ba ni ka? Pag ni kakam, dong sin rasul, pag ni kakam. Isiyo hindi magnika, mukun siya umat. Dong si Allah subhanahu wa ta'ala innika siya. Mungko ka nang sa'yo. Berita magnika. Iba si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw. Ang nasabot ka na, wala ka na ilaw ka na pahit sa Pagwa na ba kung mari? Ay mo na tawan naman dito ka. Hindi na nanood mga dadan. Ha? Kung kumusay. Akan sabay kita magnika. Tiyak-tiyak bukul ka in hukum niya jina. Adili sila. Nayad ka? Adilan sila ko nila. Ay, nagpahid ako sila makuha. Nagpahid ako sila makuha kaya natin panganar po hindi aung kaya ulit na sa kali amon. Ang hindi ko kaya na. Ang hindi ka. Siya, Samoy, Aunon, Kawan, Sino yung di mo? ayaw ka jam. Secret. Kamatauran, hayaw buhay na tanong. Kaya amo daw sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka pag-story. Ayaw ka ko manginang kinasimpangin ang kinaman babae. Ayaw ka ko manginang kinasimpangin ang kinaman. So, baru maana rin tumang kakinaman na yan. Kung isang sumundat paro kayo. Nalawang si kamaasa, may si kamaasa. Namunang na, iyot mad to, iyot mad. Ha? Dahil mo tuturan. Nabihayat. Panayawin na tayo ko diyan. Kamera. Online kamera. Ay. Lungturin ni ma'am yan. Marayan na natin inyan. Buko na ma. Impakon ba sina imam yan? Tingnan si babae. Sudah kita mama kang kuap musuh. Ikaw hi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ay, kung magkulap. Pandangan mo. Pakilian. Gati mo tumawon. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah taubat. Astaghfirullah taubat. Astaghfirullah taubat. Ya Allah, ya Tuhanku. Magtaubat na ako, sartahi alok ko na kay mo inbayho ko iban atay. Bumuha ako dahil hakakukuran iban dahil hakapasig. Sumud ako paawal si Islam ko iban pag-iman. Ya Allah, ya Tuhan ko, ampun ako iban sin anak kasawa. Ito ha? Lagyan ko si kumibadong mga nagsiyaya. Parayawat mo. Sama ka magtoy. Dari Tanong ko ito ha? Pagyan ko lang po among ini karena Allah sartay nabi. Pagyan ko lang Ay, kung makihi ka nila yaon. Nati nga silaon. sartay nabi Muhammad tayo mo ayaw putusa. Bisan siya lahan-lahan sartan lansa. Nati nga silaon. Uy, baon silaon. Uy, sa umpasawa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi ini paminamayan kusuman au pabihari pasyutihi ajaran adiwa ko kita wis kimuan. Ta. Innal ladzina Nagilirin ko. Bakula magsaad. Bismillahirrahmanirrahim. Parayawa.
Patuparatod bakul siki mo, kanya. Ato ko. Tuuranin sikin yan. Buwan na malakan po daya. Suka matukan na pa mo imam. Bismillahi alallah. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa nafsin wa iyaya bittaqwa. Sana. Asalwan, kami nakaipat. Bukod na ito, yun na ba, suwala. Suwan lala. Ay, yang nanti biar aku kalam lang. Ay, sawal. Parayawan na ini, ating parayawan. Parewa. Aumpa. Di pati manu di binti. Parewa. Bagian kulong po, mamana. Ay! Yan. Bagian kulong mamana. Sabi na ulo. May taka mo yan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Arjo. Yung kulo yan, pagwara sa kamo. Yarina in wali iban wakil ka kusin usba iban waris. Papagbanahon na kay Nuhi Fatima Nurhida binti Barri. Miyahalan mo sarta simbasingan harga dua bata dua basing bulawan karena Allah sartain Nabi Muhammad. Nah. Saka. Sana uti, ma'am. Sana. Alala. Uy, Hoy, pangayong ngayon kami mga sulan, makasala pa. Warhamna fa innaka khayrul rahimin wa qulna fa innaka khayrul rahimin. Magkakasawa yan ngayon. Qauman galimin qaumina wa qaumal muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan mutaba'atan safa'atan nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan farjikna ya Allah. Allahumma iftah lana ya Allah wa abwabal khair ya Allah wa abwabal barakat. Ya Allah wa abwabal rahmat, ya Allah wa abwabal nikmat, ya Allah wa abwabal quwwat wa abwabal sihat wa Pagulamin dia o pambiat. min kulli salamat sirina mata-matanika ya Allah. Wa abwabal jannah Allahumma afina ya Allah min kulli bala. Ya Allah tulakan kita من كل بلاء الدنيا وعجاء الآخرة وكشف عنا بحق القرآن الأجر والنبي الكريم شر الدنيا وشر الآخرة وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. سلامات يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلك يا الله سلامة من كل سلامات يا الله شريعة طريقة حقيقة معرفة صحيحة حقيقة بقدرة الله ببركته محمد عبد الله قمدينا dan syafaat Baitullah bariku rahmat sekalian malaikat Isra Allah. Kalam Allah duduk di atas kudratillah berdiri Quran serta Allah berdiri serta Muhammad berjalan serta Jabrail Mikail serta Daud Nurullah Nur Hasbi Allah syukur Allah syukur nikmatmu ya Allah. Nikmatul akhirat Allah maj'al barakat min kulli ail barakat salamat ya Allah min kulli salamat salamat umat Nabi Muhammad. Kaya Allah kaya Rasul masalamat min kulli salamat Allahumma diarakan umur. Menjalankan panjang umur bayan aurab kebesaran turun Ka'batu Khamsi naik kabar kampung segala nabi lagi Allah. Lagi pun di dalam alam selamatin dunia selamat dan akhirat barakatmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan Rabbul Alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi astajaba bihala quwwatihi bi fatihatil kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin musabbabul asbab. Ar-Rahmanir Rahim rahimul muslimuna wa munzilul kitab. Malik yaumiddin mulkahu la yafnahu wa sari'ul hisab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in istihati abdin haka wa bil ajabil ajab.
Ihdinas siratal mustaqim hidayati Daudal ladzina anzalta alaihim kitabi haqqu innahu awwab. Siratal ladzina an'amta alaihim na'imud dunya maglulatan minan nikah. Yauma yakumul hisab. Siratal ghairi maghdubi alaihim magfuraj jahidul linukti dawam. Walak dalin alladzina tawaslam ta'ala qulubihim hatta la ya'rifunal bab. Amin. Ghafarallah walil muslimina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yauma yakumul hisab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mas'aluka ya Allah wa awalan wa akhiran wa dahiran wa batinan kaulan wa fi'ilan wa ta'atan wa ibadatan wa salamatan wa amalan salih ya Allah. Allahumma rabbana anzir alaina ma'iddatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wal akhirina wa ayatan minka warujukna wa anta khairur rajikin wa barik wa sallim ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Amin. Ayaw na ito ba? No, amin. Asyhadu an la ilaha illallah antal ma'budu ya Allah. Tuhan melainkan Engkau yang Allah ya Allah ya tumulak singkatan vaksin pemaksin takabbal Allah. Assalamualaikum. Nada. Bukan telur. Ayaw ko so. Tatuhin na ba yung panghani nila? Oh. Pag-inakastik, ilong na tayo. Pag-iyak ito ka.